Константин Иванов ежелі Чуваш Пашалық Академия драма театры шене спектакль хаделізі жидерне. Кыжалги премыш премьера авторы Мария Ладо, трагикомедия Алексей Герасимов, шамырк режиссерлартына. Киевра Алексей Мишурин, кинорежиссер жемінде журазаюсне Мария Ладо, тендере балырны драматург тада сценарист. Сагрбеса авторин хайлав зембелартны спектакльзем Рашири тада халықсем хушинде театр фестивалізенде аллы ытла призадевишне. Взем хушинде пирень Алексей Герасимов суйлазаильне очень простая история песиде. Чевашла она Галина Антонова, айып сырджунгезе кушарны. Чынах таку ахальгына историй бек. Хайлавра ытла бит немехте болса стемелле. Дашуба Алексей күржісем бір-бірне савашы. Аша-мыша ангурдыр візен видередер болма девет. Кунда вара пырлама хадырленеген әне. Она чываш халық артизы Валентина Иванова сынарлать. Осло лаша чываш республикинтава девечлі артизы Надежда Ваюцкая. Капайде Кавдан Алексей Степанов. Үмітленме юрадаган сысна Надежда Кузьмина. Тада ырыгымылла Айван Йида, Григорий Федоров. Візен шуби шинзен ден келет. Міле бір-бірне шамрық сенбе асыл земінланмашы. Шабығы тұрақ күнда теп сынарзем, епшутланы дырық чырджунзем. Шаб чырджунзем урлы, и бір шинзем мен дуныне күраппыр. Міле енішсем дуныне. Алексей Герасимов хальтень адязем вали юмахсем лартна. Айып сырчун унын шиденезем вали хадрелесе жидерне пирвайхи эше. Кухайлавда вылихсем галачныне жудайлсень юмаха живых. Кашни сынар паянхигун эдемлих умне тухсадыны чилай кымыл себе дейдывне хускадать. Шинзем меншин шапла бурынаще, менма шапла галаще, шак смахлаттарать вылихтерлихе. Візем курагана нумай онланманлыха тәшілесех параще. Драма артизашень вылих сценарне калыплама ансатмаренде. Чуваш Академия драма театрын сені жинде кунбектеслех Валерий Яковлев лартна шадан гарда жинде хурахымла жерлы спектакль хыщын пулманчы де булас. Артисем хавхаланса выляще, кураган умне духмалый гуна пылғанса гедеші. Авданын жыл хайне майлывыт, урам репетим таза марлыға әзегерет, күнда бұл бешінландарат, ебегіна күнда серін хужырат, чи хитри, чи плегені, чи вайлы, чи тынлы дезег алашын бұл ифті чүржунзіне. Бұл радиоба мәле передача брать, бұл кашни лет, беш білет, кашны замаға демократия, темскер, онда политика, Филипп Киркоров, Дженнифер Псаки, тем лет терлеен ле адалан навдан. А пурде умба интересленеше, пурде кәдеше, бұл хыжанда болса келзе, жығында интересная балазым қаласа. Дашын шие юлать, шакна ашамыш білсен подырмақ пушланать. Килхуши хереняшы, Алексейн эшке ерняшы бет ванлашма хиреш, леші вара шүттіндене келес пепкен бұрнышне таттарашын мар. Әссеге баланса шүреген сенде, ача түрлема. Лёшка, остырыгем, ача вит хавал, ача! Ақтағай сәтте. Дашка, ача вит хавал, ача! Нынезір пірвежімен ғажада жәнеді. Аттирік бамазем харада! Спектакльде кашнин хойын курыме, көмілі, енішісем, андях әшпуш адаланымай пурде улшынашы, үзеші, чилай чынлыға тәресінлан зайлеші. Трагикомедь шухадузыр марбулинде лайх павишленет. Келға келгінда, ман пөчік шабулы, ұфты үлдім бұл. Азырған арайызы. Ай, қамыра қысла. Пирін келейімір. Кер жұрал жыңапла. Сазыл халичен мінле бұрынны қайы бер. Юрат хашамитбек бұзадықры. Урықла бұзадықмада бұлдар. Юрінде юра пірмая қасайдем десен де юрат. Спектакль сцены жіне пожуйхен вишема жінде духать, вунзагры сехет чурора бушланать. Чеваши еңгіларым Вали Марина Корягина, Леонид Петров.